velesi tuga, kad mimo te projden, popade me tuga, ljubavi, ljubavi. Popade me tuga, ne smim se obazriti, jer mi mnogi pritu da će me ubiti, jer mi mnogi pritu da će me ubiti. Ako me ubiju, Bogu budi hvala, smrti sam podložan, uteć joj ne mogu. Ako me ubiju, pod tvojom ponistron, pokri mene vilo, mrtvačkom konistrom. Ljubavi, ljubavi. Meni je Tito rekao, znaš, ti ne možeš pod imenom Herta. To je tako retko ime, kaže, to bi se odmah znalo da je to ta ista Herta, ne. Neka druga, moram da ti tam nadimak. I ja sam rekla, dobro, daj. I on kaže, dajem ti nadimak Micika. A ja sam rekla, to jedino ne, to ne. A on kaže, zašto ne? Ja sam rekla, pa svaka druga naša kućna pomoćnica sa sela se je zvala Micika. Kažem, neću baš Micika da budem. A on se zozbilji i pogleda me i kaže, Micika je najlepše ime, to je ime moje majke. I onda sam se ja postidila i naravno odmah sam pristala na to da budem Micika. Kupili smo najosnovne posuđe koje je trebalo, porculan najjeftiniji, to sve dve šolje za kafu, dva duboka, dva plitka tanjira i tako dalje. Znači ovako vrlo, vrlo skromno. Jedino kod bešteka tu ja nisam bila skromna. Ja sam bila u očevoj kući naučila da jedem sa srebrnim beštekom. I sad da kupim limene kašike i isto kvaliteta vilice i tako nešto, to ja nisam mogla zamisliti. Tako smo našli jedan miran kutak. Mogu reći da je ta garsonjera njemu zaista bila u veliku, kako bi rekla, u veliku korist. Zbog toga što je to bilo jedino mesto gdje se on osjećao potpuno siguran. On je cijeli dan ili pisao članke, pisao letke, pisao neke proglase i tako dalje i ostalo vrijeme je čitao. On je enormno puno čitao. To je interesantno, to je bio čovjek koji nije završio škole, ali koji je imao jednu visoku naobrazbu. On je u prvom redu već na Robi završio takozvani Crveni univerzitet. Tamo su na Robi bili i Moša Pijade, Rodoljub Čolaković i od njih je on imao šta da nauči, od njih je imao šta da čuje. To su bili dva, svaki na svoju stranu, vrlo obrazovana čovjeka. Inače je mnogo na Robi čitao i ostalih stvari, što su drugi zatvorenici koji nisu bili komunisti dobili, pogotovo Frankovci kojih je bilo, tako da je on puno počitao i te svetske literature. On je čitao filozofska dela, on je Feuerbacha čitao, on je čitao ratne knjige. Ja sam rekla, a šta će ti to? Pa je rekao, bit će rata, kaže, treba će znanja. Kaže, neću ja u rat još jedan put ići kao u Feldwebel. Imala sam predmet istorija diplomacije. To je pročitao od početka do kraja. To sam ja učila jer sam morala.
pa mi je znalo biti često i dosadno. Ali on to s interesom čitao. Nije on bio, kad se rat završio, čovjek koji nije znao koji je sistem šta. On je tačno znao šta je šta i on je tačno znao šta je i parlamentarizam i kakvih parlamentarizma ima i tako dalje, no on se odlučio za jednu vrstu vladavine u zemlji za koju je procenio da sada posle tog razornog rata koje je najprihvatljiviji za narod i gdje će on najprije moći nešto da ostvari. Leo Mates, koji je bio moja partijska veza, preko kojega sam držao vezu sa partijom, on je rekao da bi sekretar Tito želio da razgovara sa mnom. I stvarno mi smo dogovorili taj sastanak u Jelenovcu u šumi. Tamo sam ja vidio jednog gospodina, dobro malo je bilo stariji, sa jednom mladom damom i ništa mi nije bio upadljiv, premda sam ja na robi čak napisao pravila konspiracije. Da jedanput se Mates odvoji od mene, ode do toga, preuzme ovu damu, a Tito preuzme mene. Ja smo se zavukli dublje u šumu i dugo razgovarali. Dosta dugo, zapravo relativno dosta dugo. Interesantno je, meni je rečeno da ću razgovarati sa sekretarom Titom, ali meni je lice čovjeka s kojim sam razgovarao bilo jako poznato. Ja se sjetim po fotografijama koje smo imali na robi da je to Josip Broz. I tako da sam Tita prepoznao po imenu da je to Josip Broz, jer onda se to nije znalo da je on Josip Broz, makar mu to onda nisam rekao, jer nisam ga htio da opteretim sa još jednom ilegalnom teškoćom. Prvo, ja sam imao zadatak da zemlji čim prije partiju reorganiziramo, da je rukovodstvo stvorimo. Jednom reću da je organiziramo jer je slabo i bilo partijske organizacije. Su bile razbijene 6. januarsku diktaturu. Drugo, morao sam tamo da vodim te poslove kao sekretar. Imao sam na robi tu teškoće, taktičke borbe, bila je borba protiv možda. Jednom reću, vrlo teška situacija. Gore se nije znalo šta će biti s nama, jer se je govorilo da će nas raspustiti, ako će se još dalje tako stvari. I jednom reću, bilo mi je veoma teško. A osim toga morao sam stalno da budem čas u Parizu, čas u Jugoslaviji, čas u Moskvu. Stalno možeš putovati, a to putovanje nije bilo onako baš, kako da kažem, sigurno. Morao sam razne stvari da me ne uvate nego na granici. To je bio, meni rekao, Kraš, Josip Kraš. I on je mene u Zagrebu našao i on mi je rekao, Herta, s mesta moraš ići u Pariz i s mesta moraš, evo ti dajem sliku, i s mesta moraš odneti tu sliku Titu, da on vidi kako se može pretvoriti, da on ne izgleda kao što taj čovjek na slici izgleda. I onda ja mu pokažem tu sliku, onda ga ofarbam, jer on je bio blond po prirodi, u crnu, pa onda je brkove pustio, pa te isto crno ofarbamo, pa onda umjesto natrag počešljeno onaj razdeljak i tako dalje, smo napravili šta se god može. I kad mi dođemo iz Rijeke u Split, kad mi dođemo do tih činovnika koji su to pregledavali, oni Tito lepo sa finim kožnim koferom, oni njemu odmah daju znak da ide dalje, da prođe, a mene sa kartonskim kuferom zaustave i pregledaju mi kufer, da li imam šta u kuferu. I onda sam ja shvatila od koliko je to velike važnosti, kako izgledaš, da li si obučen, šta nosiš i tako dalje. Kao dijete imala sam jako lijepe susrete sa
stricom Jožom, koji je tajno dolazio tamo kod svoje tetke, i on je bio jako zainteresiran za mene i teta Herta. Oni su svašta meni kupovali, te autiće, te ovo, te ono, te nekakvi kangel šećer. To je bila jedna gromada kad smo išli gore kod Kosa. A unutra su bile niti, to se je razbijalo sa čekićem. Sjećam se da mi je cijelu gromadu kupio. I onda smo se opet odvezli kući i pričao. Kupili su mi i materijal, jer su me oni oblačili. I teta Herta je sašila materijal bube Mare. Zvali su me Pika Polonka. Tito bio jedan vrlo osjećajan i familjaran čovjek. Kad je on došao u Bjelovar, onda je njemu najteže bilo što on neće moći da ide na groblje svoje kćerki Zlatici, koja je sahranjena u Svetom Trojstvu kod Bjelovara. To je naprosto bilo nemoguće izvesti. On je jako volio tu devojčicu. Ona je umrla, ja ne znam koliko je imala, 2-3 godine. Naprosto je došao jednog dana sa posla, dete u visokoj temperaturi i umre. On nikad nije ni znao od čega je umrla i što je to bilo, ali ju nikad prebolio nije. To je njemu večna boljka bila. I ono što mi još od početka našeg poznanstva rekao je, evo Zlaticu ćeš mi rodit čim budu prilike to dozvolile. No, međutim, prilike nisu dozvolile, a sam ja onda ipak rodila Mišu Aleksandra. I onda on meni kaže, nisam ovog puta mogu ići, a jedanput ćemo to organizovati tako da ću do tog groblja doći. Devojčica je navodno bila lepa ko slika, što ja i verujem, jer je i Titova prva žena bila jedna izričita lepotica. Ne lepotica seljačkog tipa, nego kao da je aristokratsko dete, makar da je iz jednog zavačenog sela tamo na Kaukazu negde. Imala je porculanske crte, bi rekla, lica, kao da je izvajana iz portulana, jedan fin, nježan nosič. Ampak v Franciji ni bilo mogoče izvršiti te poroke, ker bi morali biti kot emigranti, bi morali imeti francosko državljanstvo. Politični emigranti, kot sem jaz bila, pa v Franciji niso mogli dobiti državljanstva, ker Francija ni hotela dati političnim emigrantom. Jaz sem bila politični emigrant zato, ker sem bila v Jugoslaviji tako kompromitirana, da je bilo bolj koristno, da grem ven pomagati vodstvu KPJ. No in tako je prišlo do tega, da sem morala pol pa šefa naše KPJ vprašati, če jaz lahko rodim. Moram reči, on je bil le malo starejši od nas, pa recimo bolj realističen kot mi. Je seveda malo začudeno pogledal, da to vprašam, ampak seveda takoj pokazal, da je jasno, da imam svobodo, da ni partija pa on kot šef nič potreben, da daje kakšno dovoljenje, da se razume,
da je to čist moja prostovoljna stvar, ali rodimani ne. A Tito je u letu bio tamo i on je meni pisao da odmah dođem u Pariz. On me inače nije na peronu sačekao, nego me sačekao izvan stanice, jer na peronu su bili ti sumljivi elementi, a već iza stanice ne. Mi smo, na primjer, kad bi se negdje našli slučajno gdje je bio skup ljudi, uvijek govorili njemački. Zato što je srpski u prvom redu bilo opasno zbog tih špijuna s konzulata, a s druge strane zato što je Jugoslavija bila na vrlo lošem glasu, jer je 1934. godine u Marseju ubila kralja Aleksandra. Ali kaže, mi ne možemo sutra biti u gradu, mi moramo iz grada neko da izaći, zato što sutra engleski kralj dolazi, kao što znaš, i to će biti vrlo puno raznih straža, provjera dokumenata i tako dalje. I on uzme plan Pariza, okrene ga na drugu stranu, tam je bila okolina Pariza i onda on kaže, eto tu ćemo, kaže, to je Saint-Germain-en-Laye. To je nešto što se rečima od lepote ne može opisati. To su bili takvi parkovi. U parkovima aleje, tu su se lišće sastajalo, ali ne divlje, nego sve ravno sečeno. To nigde nije u aleju gdje su bile prodao ni zračak sunca, a to je bilo nasred leta. I to je bio jedan dan koji je bio potpuno naš, gdje nikakvih nije bilo obaveza, gdje nije trebalo nikud ići, gdje se nije moglo ništa pisati, nego smo naprosto imali vremena da pričamo. I pričali smo od zore do mraka. I uveče, onda bismo se vratili opet u Pariz. Kralj je otišao, ona parada što je bila je dobro završila i sve je bilo dobro. I tog Saint-Germaina smo se mi uvek sjećali. I uvek smo rekli, ono kud ćemo sigurno ići, to je taj Saint-Germain-en-Laye. To je najlepši dan u našem zajedničkom životu. Kočilovića u Masarikovoj 2, jedan ogromni šesterosobni stan, dobiva svoju sobu sa posebnim izlazom i tu de facto je centar njegove ilegale. To su dolazili svi ovi najveći, Hečimović, Filipović, Masleča, Prodanović, Pribičević. To sve je dolazilo na te sastanke. On je tu imao slobodni teritorij. Tito, moja baka Irena Gavela, ona je jako cijenila Titov rafinman da ne bude nametljiv. On je bio samo za stolom kad je bio pozvan. Šta je bilo, to je baka naglašavala kao jedan divan moment njegov. On nije tu se na jedan način udomačio. On je bio svjestan šta za njega znači taj punkt Kočilovića, taj salon i moj djed zapravo su bili štićeni. Ja mislim od starog Šilovića. To je bio početak agitpropa, ono šta su komunisti zvali agitprop, jel? I tu smo mi izdavali marksističke knjige. Marksističke, lijeve knjige, bolje rečeno. Mi smo to tako radili. Dedir je o štampi vodio brigu, a ja o tekstu, jel? I mi smo pokupili sav tiraž i nismo poslali na cenzuru odmah. To smo imali dogovor sa štamparom. I mi bi brže pakirali po postojećim našim adresama i odnesli na poštu i ja bi stavila u knjižaru 100 komada, onako, jel? I onda bi poslali na cenzuru. A na cenzuri je opet bio jedan naš drug,
ali je on ipak morao reagirati, ne? Onda bi došli ovi iz policije da je knjiga. Ja bih rekla, pa tu ima to već i rasprodalo se mali tiraž, onda bi on pogledao, pa bi onda pokupio, recimo. Ali, recimo, za Ilića nisu ni znali da je to Lenin, nisu imali pojma, a šta će to čitati, niš ne razumiju i tako. Tito je dao zadatak partiji da oni nađu stan za jedan bračni par, ali je spomenuo da žena ne zna hrvatski, da samo ruski govori. I prema tome da to mora biti stan gdje to ne smeta. To su bili Kopinići. Oni su došli sa zadatkom da oni uspostave radiotelegrafsku vezu između Kominterne i između Kominterne i između Zagreba. Jednu noć smo Tito i ja spavali na kauču, a Kopinići na podu. Drugi dan smo se menjali i tako smo se menjali dok su oni bili kod nas. A onda kad su kupili kuću u Stenjevcu, onda je me Tito zvao i ja sam znala gdje je kuća, i opet me koristio i za kurira i za rad. Kad je vidio da ja uspijevam sa ženama i da je to moj, tako reći, fah, onda me je gurkao u sve te situacije gdje je trebalo raditi sa ženama. Mi smo se januara mjeseca preselili u Stenjevac iz jednostavnog razloga što je Tito smatrao da treba biti na periferiji gdje je manji pritisak policije, a tim više što u Stenjevcu nije bilo pod resorom zagrebačke policije, nego već pod žandarmerijom podsuseda. Pa prema tome ta, kak bi rekla, moguća pratnja policijska je izgledala jednostavnija. No u toj procjeni smo napravili jednu jedinu grešku, što su i drugi ilegalci imali istu namjeru i tako da nas se onda u Stenjevcu i previše našlo. Tu je bila najpre štamparija partijska, pa poslije toga Hebranke i tako. Tamo se naselio i Kopinić, bez obzira na to što on nije znao da smo mi u Stenjevcu. Nego nije Tito naprosto, što se nije moralo znati, nije rekao. To je naprosto tako bilo. Ali osim toga je Tito imao 5 ili 6 ilegalnih stanova u koje je mogao se preseliti ukoliko bi neki stan bio provaljen. Uglavnom bio je majstor konspiracije i ilegalnog rada. Najbolji dokaz da ga policija nije nikada uspjela uhvatiti. Taj salon živi na jedan čudesan način. Tu su najveći intelektualci, umjetnici, Krizman, Ljubo Babić, Vajić, Jeroli Miše. Tu su književnici Krleža, Dujšinovi, Cata i Dubravko, Stilinović, Masleša, tu je i Branko Gavela kao brat moje bake. Sve se odvijao, cijeli taj razgovori su bili političko-umjetnički, na visokom intelektualnom nivou gdje je Tito sudjelovao. Znači on je al pari sa tim ljudima razgovarao. U tom salonu su se dešavale i ljubavi i svađe. Ti ljudi ipak su lijevo orijentirani, ali još uvijek uživaju zajedno u gurmanskim večerama. I Tito kad je na Novu godinu došao, donio Dom Perignon. Dakle, tu je sve bila, zakon je bila estetika. I tako jednog jutra sav ozaren dođe Kopinić i kaže: Stela noćas uspostavila vezu. Kaže:
to ćemo večeras proslaviti. Naravno, to nije trebalo Titu 2 put reći, jer on bi uveče i onako došao i noću prisustvovao, zato što je to ipak bila jedna velika stvar. I sjećam se da je Stela jedan dugi svinjski kares pekla i napravila onaj pravi grčki đuveč od samog povrća, što smo mi prvi put jeli, što nam je jako išlo u slast. I naravno popili flašu šampanca. Kozbek prolazi, moram reći, iz vrlo autentičkih katoličkih krugova. On je bio u seminariji. On napisao čuveni članak razmišljanja o Španiji, gdje je bio on pretežno pod uticajem francuskih personalista, koji su otkrivali o čemu se zapravo radi u Španiji. Da to nije prosto borba za vlast između republikanasa i falangista, nego da se radi u stvari o jednom socijalnom procesu, naime da je crkva veleposjednik, da je crkva na strani velikog kapitala, a ne na strani prostog kuka. I Kozbek je u stvari ta svedočanstva koje je dobivao iz svojih izvora iz Francuske objavio u jednoj reviji Dom i svet. A suština je bila ta da je taj njegov članak u stvari rekao, ne radi se tu o borbi za vjeru, nego se radi o materijalnim interesima, to je u stvari socijalni, to je klasni konflikt. Čak se govorilo tiho, pojedinačno i tako između dvojice, da je Španjolska bila jedan veliki poligon za testiranje vjernosti Sovjetskom savezu. A Sovjetski savez je tada se upravo postavljao, instalirao kao nadmoćna velesila, a ne više revolucionarna, kako bi rekao, oaza i idol i zvijezda i tako dalje. U to doba je on vrlo velik dio svog vremena trošio i za taj spor na levici. To radilo se u stvari o sporu s jedne strane partije i njenih glasnogovornika javnih, a s druge strane Miroslava Krleže. Krleža je po mnogim pitanjima, jako je on bio još od negdje 20. godina član partije, on je naprosto bio individualista, on je po mnogim partijama zauzimao svoje stanovište, to stanovište probao progurat, iako to stanovište nije bilo u saglasnosti sa linijom partije. Kao najeklatantniji primjer ću da iznesem stav do građanskog rata u Španiji. Krleža je pisao defetistične članke, on je pisao da od toga ne može ništa biti, da su fašisti prejaki, u Španiju podupire Italija i Njemačka, ko se tome može suprotstaviti. Naši su dobrovoljci odlazili omladinci u Španiju, on je smatrao da je to pogrešno, ne treba ih žrtvovati tamo u Španiji, međutim kurs partije je bio sasma drugčiji. Kurs partije je bio da treba da se ide u Španiju, treba da se bori na republikanskoj strani, a ne treba nikad unaprijed reći da mogućnosti nema. Zašto je važan taj rod hrama? I to je jedina cesta koja je povezivala Madrid sa unutrašnjosti. I na toj reci hrama
bio je most koji se zvao Francuski most i toj odbrani toga mosta nastradalo je stotine i stotine boraca i veliki gubitak bilo Poljaka i Nemaca, antifašista. Tako smo u odbrani Barcelone, u odbrani Katalonije, u povlačenju došli i do granice i prešli granicu u Francusku. Tito je uređivao tu Jugoslavensku partiju prema svojim sovjetskim uzorima. Nije bilo moguće izražavati sumnju, a kamoli kritiku i neslaganje. Posebno kad su zaredali sovjetski procesi 30. godina. Jer, pazite, naša je propaganda bila dosta, kako bi rekli, bila je sovjetskog tipa. Tvrdilo se, a nije se obrazlagalo. Tako da se govorilo u superlativu kako je stanje, a stanje je tek trebalo tako da se izvojuje, da se postigne. Pa sam ja onda dao primjedbe za koje bi mogao reći da je bilo nekontroliranih možda, pa i možda nekih ironizirajućih primjedbi u tim prigovorima. Kao trebalo bi to sve tek postići, ne možemo proglašavati da je to sve već postignuto. Tito partiju postavio na samofinansiranje. On je rekao, ako smo mi partija naroda i partija masa, onda takav narod može i da izdržava tu partiju. Jer je na taj način Jugoslavenska partija se stekla drugu poziciju u Kominterni. Jedno je kad te Kominterna izdržava, jedno je kad te mogu reći evo agenti Kominterne, a drugo je kad se ti sam izdržavaš i niko ti ne može ništa prebaciti. I kada je dobio od ambicioznih partijskih funkcionera šta ima interesantno, onda je dobio i te moje primjedbe. Razljutio se i valjda je rekao da treba vidjeti to, obračunati s tim čovjekom. I napisao je članak, poznati članak koji se onda godinama proučavao kao materijal za čistoću i bolševizaciju partije. Tamo je meni posvetio jedan pasus, naveo me inicijalima, neki MC, okomio se protiv velikog imena druga Staljina, da ga mi kao tobož preuveličamo, tako otprilike, jer nije toga puno, lako je to pronaći. Da je trebalo već davno raskrinkati toga tipa. Ja sam to primio, a mogu bi reći sa ogorčenjem, ali i sa nevjericom. Tražim ja komisiju, evo to se živo sjećam. Hoću partijsku komisiju jer postoji jedno pravilo koje smo mi učili i naučili. Niko ne može biti isključen što neće biti komisijski saslušan. Ne možete vi mene isključiti iz pokreta. Pokazat će se da ja nisam nikakav tip, niti antipartijski, ni nikakav. I kako smo se mi uvijek sastavljali oko Zdenca pred sveučilištem, tamo su se ti odnosi i događali i mijenjali. Ljudi bi se udaljavali, kočili, izolirali. I ja sam tako onda sve više bio u vrlo teškim situacijama. Francuzima ili tadašnjoj toj vlade smetali su Španca, specijalno Španci internacionalci, zato što su to već bili i politički dosta uzdignuti, a i već vojno
otpor. Tako da su oni htjeli da taj logor apsolutno rasformiraju. Stavili su nas među kriminalca iz Pariza. Znate, jer su bili preselili zatvor, glavni zatvor iz Pariza u taj logor. I to je bilo najstrašnije, vjerovatno, u mom životu. Da su se oni dogovarali, vlast, da sa kriminalcima, znate, da pojedine ljude treba likvidirati. Oni koji njima politički ne odgovaraju. Tako da smo Cvetko Večeslav i ja smo se nekako bili smjestili kraj vrata i uvijek smo čuvali stražu. Jedan spavao, jedan je čuvao stražu. Ali nije bilo noći da nisu nekoga zaklali, nekoga ubili. Kad njemu opet dolazi poziv da dođe u Moskvu. Tito je imao pare, on je imao dovoljno da dođe do Pariza i da u Parizu za vreme čekanja preživi, ali on nije imao legalizovane te pare, on nije mogao dokazati odakle mu te pare. I na kraju zaključimo da drugog nema, nego da neko ide u inostranstvo i da pošalje novac na njegovo ime i tu je on rekao, ja bi otišao, kaže, u Hrvatsko primorje, imam još tamo zadataka i u Hrvatskom primorju bi ja čekao na taj novac. I kako sam ja preko Stani Vukovića Toše upoznala Vladu Velebita, ja sam pretpostavila, čim se oni druže, da je Vlado Velebit bar simpatizer naš. I lepo sam ga pitala, da li biste vi napravili jednu uslugu partiji? On je rekao da vidimo o čem se radi. Ja sam rekla ništa drugo, nego treba otići u inostranstvo i poslati jednu sumu novaca na jedno određeno ime u Crikvenici. I on je rekao, hoću. I mi zaista idemo u Selce, međutim i tamo je sve bilo puno, nego jedan panzionu nam vlasnik kaže, znate, imamo jednu sobu još, ali to je neugodna soba, ona je naime iznad kuhinje. I mi smo rekli, ali nismo mi osjetljivi, ništa nama to ne smeta. I mi smo se u toj sobi naselili, tamo smo se i hranili i dan smo proveli na plaži. I ja sam s vremena na vreme, ne svaki dan, da ne bi bilo sumljivo, otišla u Crikvenicu pitati je li stigao novac. Novac nije stigao. On prosto titra, vidim mu tu nervozu. I onda se vraćamo u našu sobu koja je bila, ja to ne mogu reći, kao u visokoj peći. Tako je vruće u njoj bilo. Kad na jedan puta cop ti to padne u nesvest. Šta ću ja sad da radim? Ja niti mogu da ga podignem. Ja sam tada imala možda, ajde da preteram, ali da recimo 42 kile. Šta ću ja sa jednim odraslim muškarcem? U sobi je bila nekakva voda, ali je bila potpuno mlaka. Onda odem dole u restoran, donesem vodu i počnem da ga prskam i on polako dolazi k sebi, toliko da je uz moju pomoć mogao da ustane i legne na krevet. Prema tome vidjela sam da je ta nervoza zaista već stigla do vrhunca. No na sreću, uskoro posle toga mogla sam mu javiti da su stigle pare i on je otišao na poštu
U Sušaku je prešao preko mosta na reku. Tu sam ja imala priliku da vidim da li je prošao i da li je sve u redu. I bilo je sve u redu. U stvari, on nije shvatio zašto njega zovu, a njega su zvali zato da im prevodi historiju VKPB sa ruskog na srpski. Taj prevod je Tito radio, on je zato bio i nagrađen, dobio je pare za to. On je za te pare kupio sebi jedan prsten i kupio je meni jedan prsten. On je znao da ja ne volim, ne volim, nego da nemam nikakav afinitet do zlata. I on je rekao, kad zlato ne voliš, evo kupio sam ti od platine prsten, što je u stvari bilo još skuplje, ali nije bilo zlato. Stigli smo u Marselju decembru mjesecu iz tog logora, iz tog zatvora. I ne znamo kud ćemo. Jedna kafana je bila blizu. I sada smo mi tu ostali i čekali dok ne. Se gazda nije jedan put se zainteresovao, svi odlaze, mi tu sjedimo. I priđe nam i pita nas ko smo mi. Mi smo kazali da smo Jugoslaveni, da smo pobjegli iz druge zone i da čekamo repatrijaciju. Kaže, moja supruga je Crnogorka. I faktički dođe ta Crnogorka i pristupi nama razgovor. Mi otvoreno kažem, bez para smo pobjegli iz druge zone i tako. I da nemamo para da nam pozajmi dok nam dobijemo od roditelja pobočaj vrat. I ona nam je dala 50 franaka. Mi smo iz toga momenta otišli na poštu i poslali smo jedan telegram na adresu koju smo imali u Beogradu i sutradan smo dobili telegrafski pošiljku od 1.500 franaka sa potpisom Koča Popovića. Tada Hitler je već postao jak i Kraljevina Jugoslavija izdaje protužidovske prve zakone. Između ostalog i takozvani numerus clausus. To jest, samo onoliko Židova se može upisati na fakultet kao što iznose u postotku prema stanovništvu. A to znači praktički skoro niko. Ovdje u Zagrebu su to tolerirali, preskakali i nije tako bilo. Ali u Beogradu je bilo dosta strogo. To je bio život nedoličan, ono što bi se reklo, normalnog čovjeka, normalnog života. To su bile ne parole, nego životno dijelo u tom momentu gdje si se ti morao opredijeliti što ćeš. Jel? Učestvovao sam u jednom štrajku kao organizator kožaraca u Bjelovaru. Poslije tog štrajka sam bio izbačen iz posla. Organizacija više još nije bila tako snažna da me zaštiti i ja sam ostao bez posla u tom Bjelovaru. Jel? I onda kućeš njegov Zagreb je bio jako privlačan za sve slojeve u to vrijeme. To je valjda bio period kad je Zagreb najviše i nabujao. Svi mi iz provincije koji nismo našli svoje rješenje životnog prostora, pa i političkog, išlo se prema Zagrebu. Jel? Tako da, dolaskom u Zagreb, odmah me prihvatili sindikati, jel? Ovdje kao organiziranog sindikalca. Ja dođem u Zagreb, negdje, ne znam, kafana, negdje na onom trgu, negdje neka lijepa kafana je bila. I rečeno mi je, obuci se fino i da imaš novinu jednu u rukama, na stolu i stavi cigarete na kojima piše Karađorđe. Ja tako stavim i čekam tamo, pijem kafu, sam niko za stolom ne dolazi, a to je bila, da znate, to je ilegala bila. To je taka konspiracija bila da se ne može shvatiti. Kaže, dobar dan, on se mene javlja, neki čovjek, ne znam, Zagrebčani neki. Kad je vidio onu kutiju tamo i mene gdje sedim, otprilike opisi i tako dalje.
je li se mi znamo, gospodine, sa Brača, kaže. Rekao, ne, ali ja mislim da vas znam sa Hvara. Pa pođite sa mnom, kaže. To je bila Lozinka. On mene za Brača, ja kaže za Hvara. To je u Zagrebu bilo. I on mene povede negdje blizu, tako da mi je dao taj paket da ja nosim za Beograd. U redu stvari. Ide voz. I ja dolazim na stanicu Beogradsku. Kad ja pogledam, pusta stanica, niđe žive duše. Što je, rekao, to vas zavrvi od naroda, seljaka, ljudi poslovni, koji putuju, neko tamo, neko ovamo. Potpuno prazna stanica. Mene sad, ja hoću li da ostavim taj paket, ako ostavim paket, reće sram te bilo kukavice, moraš da ga doneseš. Rekao, uzet ću ga ja sa sobom, bar da vidi, ne znam što je, o čemu se radi. Izađem, negdje ide, vidimo. Ali se tu već umiješali ljudi, putnici iz Zagreba. Ide jedna fina gospođa dama, ovako lijepo obučena, prava neka gospođa. Ja se prikljačim pri njoj, rekao, nosi ona jedan koferče malo poveće, jače. Rekao, gospođe, mogu li ja da vam pomogam da nosim taj kofer? Tako da ja sebe kamufliram kao da je ona moja ili djevojka ili žena ili majka, nešto slično. Onaj ko bude posmatrao ljude koji izlaze sa a sve policajci na sve strane i agenti u civilu i tako dalje. Dolazi to isto jutro Plotnikov, ruski prvi predstavnik u Jugoslaviji tadašnji. I da ne bi bilo demonstracija komunističkih, da ne bi dolazili radnici neke pravili, da podrže dolazak ruskog predstavnika, očistili sve to. Neki policajci bili sa konjima na malo dalje ostojanje, da ne daju nikome živom da priđe tamo. To je čovjek došao, ima službena lica koja su ga sreli, stavili u auto, odveli ga u rusku ambasadu i time završeno. I kad sam ja sa tim paketom lijepo došao, na određeno mjesto sačekao me jedan čovjek, jesi li živ, kaže. Kaže, ti si najsretniji čovjek na svijetu. Kad je njemu vreme došlo da se vrati, rat je već počeo i prema tome on više nije mogao vratiti se običajnim putem. On je otišao iz Sovjetskog saveza u Istanbul. On je morao krajem novembra doći u Istanbul, jer sam ja njegovu kartu iz Istanbula dobila tačno 1. decembra. Na toj karti je bila njegova adresa, hotel Park, i pisalo je ukratko dođi s mesta. Ja sam naime trebala da putujem Orient Ekspresom. To je bio tada jedan vrlo elitni voz koji je zaista ušao u legendu. On je bio 3 puta skupljen nego obična karta brzog voza. I naravno trebao je biti tome odgovarajući i obučen, a to ja nisam imala. I onda, je bio dogovor da kupim kaput, kupim šešir, kupim cipele i tašnu. Dakle, prema tome sve što se vidi da bude onako prve vrste. I tako ja onda uveče krenem za Istanbul. Tamo je već sam bila dogovorila s Titom, odnosno on je meni tako pisao, da je u hotelu Park i da svakog dana ide u 12 tamo na ručak. I stvarno u 12 sati ja dođem nešto pred 12, nema ga, ali u 12 sati evo njega. No i sad on je rekao, ja nisam mogao s tim pasušem da produžim u Jugoslaviju, jer u njemu je sovjetska viza. I sada kaže, ti moraš da se vratiš u Zagreb i da drugovima kažeš da mi odmah naprave drugi pasoš, da ne gubiš opet dan, ti pođi avionom. Ja se slažem s tim, nisam celu noć spavala,
bila mi je knedla u grlu, kao onda kad sam noću išla sama na planinu Liscu, jer nikad se nisam vozila avionom. I tako ja sutra ujutro krenem Lufthansom za Beograd. Prođem u Beogradu ovu pasošku kontrolu, sve u redu. I sad dođem na carinsku kontrolu. I tu jedan carinik počne da me gnjavi. Ja sam se vrlo nelagodno osjećala zato što sam, kak se kaže, imala putera na glavi, što sam znala da nosim tu rezoluciju komentarne, sam ja još, odnosno smo zajedno još dobro spremili, jer ja sam već imala iskustva, što znači biti detaljno pregledan i mi smo onda kupili jednu zubnu pastu, pa smo iz zubne paste ju dole otvorili, svu pastu iscedili i onda smo tu rezoluciju koja je bila jedan list, ali na tankom papiru gusto kucano, i to smo stavili u prezervativ i to smo gurnuli onda u tu zubnu pastu i opet odozdo zatvorili, tako da se nikako nije vidlo. I onda čovjek pogleda, pa ovo, pa još ovo, pa onda vidim da stane pa razmišlja, mislila sam da će me sad na lični pretres poslati ili šta će biti, i na kraju odmahne i rekao idite. Stižem ja u Zagreb, a u Zagrebu sam imala dogovor sa Stevom Galogažom da on, dok se ja ne vratim, svako veče u jednom restoranu tamo na uglu Gajeve i Masarikove ulice, da on tamo svako veče kao ide na večeru, pa tako da odmah kad dođem mogu njemu predati tu rezoluciju. I dok mi tako pričamo, najedanput se otvore vrata i jedan čovjek uđe i ja se sasma zbunim. Ja znam da tog čovjeka poznam, ali nekako stvarno sam se smela sva. I onda priđe direktno našem stolu. Ja prepoznam u njemu tog carinika koji me u Beogradu maltretirao. I meni kaže, pa mi se isto već poznajemo. I uhvati se za glavu, kaže, Bože, kaže, što sam ja danas morao glupost napraviti. Kaže, ja sam naravno mislio da ste njemačka špijunka.